Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Pierre Sapam, Krumzeri Mayam ay giming Pierre Sapam. Aduga ngasi aina tawgadiriba video asi aina sigi mamangna tawgiba video ko advantages of being a cabin crew gi part 2 oideni ko. Sida aina main oina haidoisina disadvantages of being a cabin crew. Haidi thaba khuding makki kanaba kanadaba animak lay ko. Aduna ay mamangi video dadi adugi cabin crew oibagi kanaba singdo hai khre aduga sigi video dana ay cabin crew oibagi kanadaba singdo adu duni ko ina ngasi haidoribase. Aduna first point ta kaino harbada first point ta lack of sleep. Tumba se ai se personally ai se tumba yam pamba mini aduna ke haini tumba sigi thabak sida nang kharadi sacrifice to tar ke habadi sigi thabak se nang anytime any point of time da nang tawgadam ne ba haidi nang flight ahing da pirak pai nung thin da pirak pai nung dang da pirak pai mina tumna ba matam nungalam dai pirak pai ko haidi yamna tumba yam nungai ba matam do aduda nang chatta badi yadam ne na nang phuda dum hogot pa tare ko ai samaksu tumba yam pam tar ga su nang phuda budi dum hogot le do khoi ba na hai ko nang na tumba pa mi du ga nang tai thabak tu ga chana dre hai na ador su thabak ama tawrabani na yumda dum pangtum tum tar ga su thabak ki dadi matam chana dum hogot laga dum chatli ko haidi tumbai matang ri tumba pamba mi singi damakta di khardi warni ko adu layer first point ko second point da kain habe you cannot spend much time with your family haidi nang yi family ga matam yamna spend tawba ngamoy taseng na harab da yum thok da chahi ani sure thabak sigi haidi sigi thabak se tawrubadagi haidi khoi continuously dum pai ko haidi chahi amada dum pai do khoi chahi amada 15 days khatang off lo ba yai ba hangara do off lo ba ya ba se off to 15 days full pi de ba moina haidi dum khoi na 15 days ki ni tar ga su akhoi availability gi matung ina ko haidi 7 days kumba 8 days kumba advaina khata pi e ba yam sang na 15 days exactly su pi ba su ayaw de ba in case except any emergencies ko or nangi luhong ba aduguma major achoba haidi event na tragedy or kano na tragedy suti je pi de baduna matam yam laita bodo khoida adumaya tawi ko aduna khoi ai parents ka ju kya matam phajana spend to phangde khoi mama budi dum marmak ta lae dur ju khoi baba pupu haidi leida family sing pangno bo phangde du ai ni sida yum da lak tar ga su halak pa do war ga dum tum malai bani na ai yete family members ka ju kishu yam na interact to bo phangda bodo adu ma lay ko aduna adu gi di yam thina wai hai tare haidi nang man yum de gi thola ga sida lay ga na ton da lay ga na ton da lay ga ko haidi crew anam bai ma ton da lay yam yaw ga ma ton da lay ga nang si gi job se taw tar yam lonely feel taw ko haidi homesick oi ba adu dum lay ga di dum phabudi phare but still sometimes nang na yam thina down feel tor ka na nang thina war ba nang in case nar akan da nang gi ying bi ngai mi lay ta bodo haidi okay cabin crew oi tar ga su khoi nar oi ha be leite adum nagali ne haidi leidana atai anaba su myam lei gre ko do na ba kan da kanano ma nangi yeng binaba leiba ha be dum nungai jadra do nangi family leita tar di kanam yeng biningai leita tar ga di sigi job si di yam thina why frustrating or yam thina exhausting o hen bodo yam lonely feel to bodo adu di toy ko there's atai matan di nang adum thabak chatpan na dum mind do kisu khanjalu deba aduma lay ko aduga third point ta kaino habida we keep eating unhealthy food hana dekhi yang kangai sida ka unhealthy food yam chasale flight ki food se yam unhealthy oi ko ta sengna hai tar ga de aduga khoi crew oi be sing sina dum khangam ni haidi reporting do yamna ayungan ta chatpa hinga thengba haidi yamna pharak tawa matam da reporting lesalak tar ga di flight lerak tar ga di haidi thongma thakpa ngamdam ni na haidi aphang ba haidi ngamna ba haidi leidana dum pangcha cha san bado haidi healthy oi be charak ta bado haidi nangna ba tor thabuk chap do nangna ba tor pani na du lei ko du na du gi healthy food cha da ba adu mathakta early morning flight oi tar ga di ayungan ta da tume hawlak pa ganang kisu heavy di chaning de na daina kem cha da baina kem cha da bi chatlaga haidi flight par matung dam ka flight manung du su kisu yam healthy ba food phang ban na te da na haidi cha na thakna bada na adu mu cha san ba hala ga waram ni nang ko iton da leba mi sing ri thong ba tan ban ni na dum tum san ba na try me ki hora cha ba haidi dung gum ma am lei kre ko aduna haidi hala kan de energy sung lei lei te hala kan de khoi flat da dum tum grani haidi adudagi pung kya matung hagulak puno kuisu kyan ta de aduna leidana khoi crew mo tar gan healthy food myam chai haidi nang na sana maintain tong ngam tar ga di
kesu keno tawde ko dor su crew nambadi dum once in their life ko dum unhealthy food ti dum chai baduna mi masa kangam badai noi khalak pa de keno to bom yam yaw hai tar ko aduna unhealthy food si dum moigi ke haini friend or haidi oiraba gumba ne ba haidi nangna chaning da tar ga su pali tabagi chaba adum yaraba ne ba haidi nangna ba tawbada aduna adu laire ko fourth point ta kaino haibada you have to face rude and annoying passengers se makhal mathil ngatani flight ta laise aphaba yawi phattaba yawi yam rude oi ba yawi nangon thina chairak pa yawra kani adur se nangi job ni na chin khum ba su ya de duna nang adum moigi do targa duga nang lan tar de dum sorry hai tamni ko ado ai case ta ayano nong international flight to ba ganda ko magi flight to gi PTV do adu ya da ba hai tar ko aduga aigi ke haini khoi cabin crew masa masa gi zone noi lei hai tar haidi masa masa gi keno loi le haidi dedicated keno loi haidi lei hai tar ko cabin aduda atop crew gi keno oi tar haidi passenger oi ba hai tar ko do ma se magi seat to decline to ba yadraba aduga mai PTV su yadraba ko PTV le yadaba gi mana maning da la aga akhoi crew me am da mana yam thina ngange ba haidi ngang ba haidi yam thina ngang gre ko haidi adu myam do tab da bo khoi haidi shock oi gre ba haidi PTV amai da mak ta khoi da ba ne du yam insult to ba haina do dugum ba myam ju tab phanga kani hai tare do nungbudi nuai te dur jo khoi na passenger gum ga khadna ru ba ya ba na te haidi akhoi thabak haiji passenger ga khana ga da ba na te ba phanyam sauning tar ju nang patience le ga kam oraga alternative ama yenga ga passenger do gi harau na ba to ga dam ne du na passenger do ko khatna lei tar ga di nang na tori ba thabak to haidi sungja jana dre ko aduna phanam sauning tar ga su nang na sa kam tor ga patience le ga ko haidi nang situation de handle do ga dam ne aduna dugum situation me am yaw khre han ba nang gi face haidi nang ahan ba parak pa hobo do ko singuma me am je thengnar ga ni do duguma me am face tor ga khatan nang bol or ga ni ko haidi nang gyan tar ga ni haidi nang passenger se kamai handle do ga dam no haina ko aduna si me am je learning experience ka tani ko si job si de kaina phang ba ko aduna adu su leire aduga fifth oiba point sina kaino haibada khoigi hair nails aduga skin dry aduga weak oisalakpa ko khoi aircraft manung da hai haini air conditioner da aircraft manung da kai haini laiba nuksit se khoigi same nuksit to hanjanna kai haini purify tawraga mukka khoina kai haini use tawbane ba ko aduna like na ke fresh air like bana te manung du da haidi cabin du da ko aduna adu laire duga flight mathak level wangi ge haidi leidana dryness oi be hinjalak pa aduna nangi nail soklak pa nails yam thuna chip oi ba ya khujin yam thuna tek pa degi khujin nail paint adu khudi thabak ki khudi thabak na yadam ni na nail paint je sangda bu shya ya de phajana well groom oi da ya de aduna nang nail paint sungjang sangda ba ya de aduna flight like tringi mang da aduna nail paint dum sangman bagi haidi nails to breathe to phangdam ni nails to ju yellow chalak pa degi tek pa degi khoi card pai ba kanda natraga keno ma lavatory haidi washroom gi latch hang ba kanda khujin tek po khot pa dum mari dum yawi ko adi mathak ta sam yam ken ba dryness oisan ba haidi dryness orak pe ko sam weak orak pa degi sam dry orak pa yamna frizzy orak pa degi skin ju dry orak pa haidi leidana dugum ba problems yan thingne hai tar haidi nupi ama da di cabin crew oi tar ga di haidi health issues me am lai hai tar ko haidi khujin sam skin or adugum ba su natana haidi sa su me am solok pa lei ko aduna sok haidi nasana precaution logja ba di ya dor su sibudi dum khangnara bane ba mayam na haidi dum sokal le ba number maximum di khangabra adi ya maina number lei hai tar aduna health ki matang da di ka shuyam na di phalhandre ko sigi job sina aduna adu laire mayam se dum khangbiyo haidi seng na ni haijari se aduna adu laire ga 6 point ta kaino have the we don't have a fixed timing ko sigi job se matam fix haiba matam laite ko si matam daina si pung bhau tawani habe anytime haidi nangi flight pirak pa roster dugi matung ina ko roster dugi pirak pa matung ina budi nang pai budi pai no sumar mak ta pull out torok pa haidi khudak ta korok pa ai ko si flight tawda ya de haina duna nang pung kya tawdoino hangde haidi leidana matsigi fixed duration laite ba si thabak si sa flight sang ba yawi flight 10 ba yawi accordingly ko aduna adu laire si job sigi disadvantages haibu haidi 9 to 5 ki type ta nang pung mapan da chalaga pung manga halaga tawbudo aduma di sungai late ko 7 point ta main oina sigi
job sigi khwaidi chawba disadvantages haibu our life is at risk ko haidi akhoi gi life se tamba ngam deba haidi risk ta lei hai tare haidi akhoi cabin crew gi job se yamna challenging oi tar ga su yamna risky su oi ba job ni ko nang karam kan da flight to ke dor kani hai ba tamba ngam de duna akhoi isana khangjar ga dum flight te dum chachei ko haidi take off landing toram dai da khoi dum phajana pray tawi ko ai dum pray tawi haidi phajana land to boys no phajana take off to boys no haina du nang khudong thi ba hai se tamba ngam de ba numit ama hekta do oi be ai dor su haidi section ba na di phai ko chek pudi chesel le do tar ju khudong thi ba se tamba ngam de duna sigi job sigi disadvantages haibu nang nasa prepare to batare ko hai nang nasa na khangja batare haidi sigi thabak sina ai life sida risks myam lei haibu do du khangaga toba pamaga di dum toba yagani ko adu leire aduga 8 oiba point ko sise kaino haibde sise anamba cabin crew loina relate to ngamam gani ko cabin crew oiba sing se khangabra cabin crew sing se kogan bam thui ba ngabra चीज़े के हाइनी अखोइना हाइदी के मथक्ता हाइदी अखोइगी नॉर्मल लेवल देना तमनिना अखोइ आ मथक्ता पाइबनिना अदुगी के हाइनी इफेक्ट लाकपा हाइ तारेको अदुना के हाइनी पोट सिंग कौगन म्याम थुबा हाइदी अखोइसे ज्ञान तादेबा ngasiना डेट करमबनो ngasiना कै नुमितनो हाइदी मरमक्ता कंफ्यूज चटपा यावेबा दुगा पैसेंजर्स नुक्तिगी दुम थेंगनारामनि क्रूज नुक्तिगी दुम थेंगनारामनिना को हाइदी ngarang flight tongina khiba crew do next si unaba kanda haidi dum kawi ba hangabra aduna ngarang ai kari flight to ya haibu su kawi yawi haidi crew ga janam ba dum kawgal le ba si kawgan be laina se crew da dum pairak pa dagi ko sigi effect ne ba si dum yawgal le ba hangabra aduga khigi keno haina ba su lai ko haidi nang crew continuously 5 years nang continuously 5 years flying to tar ga di nang court the witness oi ba ya de haina ko si ju jumba wa pham ne ke gino haibu da crew se continuously chahi manga or adui mathak pairak targadi kaw base sum jum henjale ba duna sometimes lambi da imanabi or aina khangna ba mi ama thengna ba kanda ai moina de ngonda he nungai bu khotlibo ai khangbra khotbra ne budi hangapa dorju aina kawgan ba thu ba ga haidi khudakta ningsing bo thok ta ba do kone yum da ga yora kanda ga ningsing hak ba do haidi o si ore na tranga ngak le mi du na ngak tanga haidi exact maram du hara kanda ga khata ningsing hak ba do mainam toy ba du ga admaina to bu do mi na di ai jamna पोंगे यामना केनो ओइनादि खंजाबदो अदु नते बा नंबर क्रू येंगबो मोइसे दुम अनंब याम काउगल्लेबको हाइदि ngasi na kai no min no ngasi adagi kai date no khoi kai lamda pai no bo kaw yawe haidi land tor kan da e kai khan bo aduna sidi adum kai haini crew mo oi ta din nang face to da ne ba na du leire aduna sizo wa ba makhalamani yamna kawgan ba haibese adu me am do face to ning tar ga di doi adum crew adum oi ba ya ga ni ko aduna ngasi gi di video se matang se adum listen jarage me am video si bu yenga ga nungai ram ga ni or kana ba khara lakthoram ga ni ntraga cabin crew gi matang da khara khangam ga ni haina khalle next video dom ka thengner se ngasi gi di se adum listen jarage me am na da yek ta na phajana lai view stay home stay safe ko till then take care and bye bye